Adofo watching Waham Esan Emma or Ajo Eba J Ghana television so the flight Jumedie and a brasso said Mede Eba na mede besum war na Sanya Abrebia Mesra wono say Eda Edikan I also o shemi eni dia Mesra subscribe na like it na share na sign comment na efa mame na enye kama pa we always stand for the truth and nti nia etwa go na eye no kretrodo no eno na Abrebia ebo na ye de ebe wo na se na da bia mesan eka ne se etuo hoi enya chiginafo a na eto enu nti no aboafo bi na time echi eyetena teteba center omudi no papa se malaria na how typhoid fever ana se yare foforo bia na hawa oba ene bema wo ma yenem ma ye ni nyina tena teteba center ho no se obeboa sa enso na Glate and Glow Cosmetics enso edi enku papa aba edwa so enkwala enku wo mu mpanifo die womu oba ene bema obia edie womu nsamna papa nyina omudi bi aba edwa so enel organic foods enso ede enuane papa enuane dro ahyemu ma ye fufuo powder konkonte powder gari powder rere nkate paste ena face spices bia wo pe no ni nyina 100% organic enti no dia emfa ohawa na se awane bia emre nipadua no enu ti bo moden na fa number no e screen no ase na frɛ wo mo na be biara wo no omunso entimi fa bi emro na enye kama medi ede efia befi twa misima na mintwa me ho emra sesia na yentoa ensem no eso me wo London baby am wo ye Walthamstow wo we hie nkun yi bi se wo Manchester wo Birmingham wo Northampton wo Southampton Milton Keynes outside London baby wo contact me mami wusu anase Helena baby a wo bia so far as I wo betua wo postage ye be postu e de abrel se wo ye kokko se wo ye tuntum wo ye ho ne ho kala bia wo ye wo bi ho ye fita be enku bia wo pe bia wo benya bi ana obi wo ho a wasra I had enku a no odin no na ma ne kala no ni body na ye basa hydroquine no asay kala no na se wunya Glate and Glow na wo start it beginning no ubehu se repair wo color no ubeye kama ubeye kama say de migina hoy small girl hey enku no baby anya fe na wo betete samna asra wo ho obi wa na nso oben ye wo na nso oben cream ye wo can I say stretch marks bibia anomu ye wo whitening wo se wo a wo ye kokko wo ye fita wo pese wo ye fita bibia wo pa wo hwi wo ringe Santiago kra anase na brown wo Ghana enku bia wo pe bia wo benya bi na me de me kan landing for contact me a bibia wo bia me de bebrel me wo fie 24 hours enti anytime bia opesa wo frɛ me numbers me enu nyina so a ba bia wo bia de how bia wo ka kyerɛ me a me sort problem na ma Glate and Glow na ye wi ani aba organic product so konkonte enkate rere ende esese kwa de wache powder ye wo prekese powder ye wo ginger powder ye wo honey wo ho bibia konkonte ye echese enwo zomi everything bibia wo de wo hwehwe sa product ya Ghana hwehwe na brown anase Mr Santiago eba London so a contact mami wusu ya Helena bibia wo bia no ye di bi bebro bibia wo ho wache powder kran so e wo ho enti bibia ni ho a wo hwehwe a won sanka enti ni nyina ye Glate and Glow. Without say oje ebre etwen me na ensem bi ekoso e wo oman mu pa chese enya sam ketwa kra Charles ni ama mensa Shatta Wale ena ne bu afui ama okeke bi a che kwasi aboaje a wo Peace FM ana kwasi aboaje nso asan di imuaye abre no makanise na ni nyina ne sei Shatta Wale ekwaje award e wa brechimemu
Emma Kwesi Aboagye a oye adwuma e wo Despite Media eye Peace FM e de betu dwa say Eei Shatta Wale ndia wo kasa omutua ne £80,000 no enya de ye no kre esan say ka event organizers no ebo wo dwumedia na say program a Shatta Wale ekoye ye ne ho no enya de no echi no ombesanya $80,000 e de etua Shatta Wale ka Shatta Wale kasa Kwesi Aboagye kire say na eyentro e na Shatta Wale edc etua ne ka 80,000 na eno na Shatta teye na ne bufu ye ne Shatta Wale buafu amacheso wate tibia Kwesi Aboagye ene Despite Media chese Father Dixon ene ora ose kwa me Despite wo nyina Shatta Wale edi omo atem fomfram akeka ka sabi ensam a ense emfata de akire wo mu na eno achi no na Kwesi Aboagye nso asan ababiem asan abeyi Shatta Wale ano ose Shatta Wale omuade Kwesi Aboagye say Shatta Wale muade atemdidie nko a na Shatta Wale enimu di na Shatta Wale botae ni say o didi ne mpanimfo atem say obedi ora say kwa me Despite na afi Father Dixon atem say na be ya ono Kwesi Aboagye omu beyi na die na Kwesi Aboagye say Despite Media eyi na di krampo na no nche so obekwa kwetinefia wanya adwuma anye ana say obebuada esan say wakọ school owenimdie etini awoye o Despite Media ne ewoni trim nti say Despite Media eyi na di krampo na ade say obekwa akope adwuma foforo aye sanse ne nimdie kita no na Shatta Wale die o se de na wonim ewusia esewani na ensa okache yenko na yenko tie ensam no se da Kwesi Aboagye nso eyi ano edema Shatta Wale na yensan emra mu se na mu di mpenifo atem no wo no enya de ombedi watem asan abo waka ho because umu ade umferi ade so fi se ukodi mi boss atema ena o si de yen yimedi na o ka se yimedi a de ntina me ko school no ntina me daso akọ school ni bi nka ho no ko me ye business a me nim se de esi me business me ntimi ton ade me ntimi ton tomatoes me chese me ton amonto fiti me bofra brem na ma me nim se okay me be de o e krachi mi. So, if you insult my bosses, continue. That's the only thing you do. That is your stock in trade. That is your hallmark. But attack the issues. Asem na idea to ono hwe na kan no. And no crese 80,000 kona ko tua tax na wo so no. Na fa beto abonten kire Ghana for nyina because una be announce say amount 80,000. When you pay the tax of £16,000 to UK government, now they are better come and announce it. This is the tax UK government took from my £80,000. Tell the UK. I don't know. Kwesi Aboagye de by Shatta beyi ano. Kwesi Aboagye so esan de aba aso Shatta be san aba beyi ano ana. Ene na eye asem sebe kosoa na hwe Ghana TV na Arabia no nia ebetwa agu no yemfa emre wo na wonso tie bi na hwe bi na enye kama pa abusuya medewo esi midin ede afia ba fi me sponsors Glitz and Glow Cosmetics Kinaata Teba Center Janelle Organic Foods omo edi nuane papa enku papa na afi enru papa na aba edwaso a eboa yen yakone abedi mu mi producer Edmond Opoku Seche Falkenberg yebesan hia bi. Oh, doc. Yes, I want doc. I want to know why you drink. We must why she. I've said you are not turning ma. No, say the young man kukru. So your stomach was said the young heartburn so as I become. And them cry. The meaning said if you are be forcing I don't know. Test results naturally say when you malaria when the moji. 3D. Yes, malaria. Nani yem no so we no here. Kinaata tomac and a Kinaata malake. Fama no nano ho betono. Malake, anything at a tomac. I'm on my free. Kinaata malake, eyema ubi awanya malaria fever. Ena Kinaata tomac mixture, eyema ubi awanya heartburn, indigestion. Ena ni yem eyeneya. Kinaata drui, FDA ahwehwe magia tum se eye.